Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Hadin karta jong ka jingking hapung yam ka bapenya sok ya ka sorok ba National Highway kalakut duna ya ka khatsan snem kat kum ka por balabu ka sarkar jilla ka sing thoding jong ka nyau tarik ubna jemang arajar arpuar kala shim ya ka rai ban shna bujli no da ka weipat ka jingking ka bathamai kene ka jingshim rai jong ka sarkar jilla kalong hadin ba ka yeng bishar Meghalaya High Court kala maham ya ka sarkar jilla ba kala dai ban kendit no na bayo thia khnang ba ka dong ba shlong kanam ya kendo jing hadin habut ka yeng bishar kala ptharu ya ka sarkar jilla ban amsha ban yat lingba kene ka jingking ya ki kali ki bakit ya ka jingkhia ka ba shipho metric ton hadin ba kene ka jingking ka barim kala sedang bantor Hakabaya day bat kani usembut Menteri Rangba jong kejela ba Preston Tensong hakajingya keren bat kilat pathai khubor ulaya thu bakakin hon badai pet kaladat ban pha ya ka kaipot hadin baladat penlong ya ka jinglait sorjamin artayo menshwa hajan ka jaka ka baki sipai ki jupendan kam ban shongling hapung yam có đó các bạn ai cái cột mình nền cái đây bạn cái này cả jiking wa yam các bạn la palat ia ka lifespan juga hamisha mentala kemba arnai tam ngaleng budi ngala instruction banila engage ru ya consultant ban design ya kenika alternative bridge na kejing nak thin apo umyam haki kini ki artayo munswa kilayalik ya kaban serbi kilayalik pen jika jimpen jungu kalau uang bawa kalau physical biang dan rei hati ni kita yo kebanwan unsa one full team nak mentaka soil testing nak kaban pet yo don vibration yo kakta pada sekanika jingking kaba existing bridge kaban don menta de kita ki brok technical issues pun sawan detail ban le na dong namba kai kam kan lo kaba bit kaba biang bat ke jingmut jungi kalau bagi niat no na kanika niat nak tu naik cakap kabu sipai bursi nuju belong betul kab boating center jaki tu najan nang tu kaba plan mami kalau ba in divert no e bridge hakabakan mi be hangte hapo ka tu kan nirupa katakan di steps kaba nak kalian jong kapudi ngela instruction but sisin ba kila prepare adep kan DPR kan nadong sudong pegamot ngin persangkat bala banjo ban stang ploy ya kena kejingking nang tay na po apo umyam IT Chief Secretary by in shong meeting a joint meeting laneka meeting bat kini ki district administration na kabanta kumno ban le ban comply to order but hagu juga poru ban penting na ba ka karing capacity jong ki kali kanum cross ya kaneka shipoton and now we have already entrusted the director of generation for tendering process and the tendering process is still on. They will do, and this is for this is only for revamping of the old lake that we have, and then the program the component is for cleaning, desiltation, all technical issues are there where we will attend to it so that the Umyam Lake is again still usable for generation.